namukela kambe ka Master Xitsonga Amabest. Channel, of course namthetha khela like Gagash loyi nga ta hi king link of course na Shama Combo, then from there ta tlhela ka Mapele the boss loyi of course mi swi tiva ku yisukini vele na Shama Combo vele so ta ya hi ta hi vona kwala swi famba swi ndisa kwini hi ta tlhela link of course na Mthimbani kwala yeah so tani swi already mi swona ku a yi kusuka between Gagash and also Shama Combo. Ku langutana xixin'we ntsena it's a problem tshame ri na enga itunga ku vanhu va ku kolota mali a yi ku koloti mali famba xikolweni ku fika lama ku pofonyo la stage between nga ku mi ti vona va special ngopfu ana mo yimbelela nchumu phela la ku va ku ani ngo vele u twisa ku hareti a ni swi vanhu ndleli mina ntsena fika lama ne 30 minutes ivi yona n'wini ka 30,000 for yini loko as you can see la swi nga ze swi ya fika a situation laha Shama Combo of course a nga fika a reveal ku le ka Gagash leyi kuma the 4,000 vo the 4.5 na 5,000 rand and stuff like that. However mhaka leswi ti komba yi resolveka because even ka this video yaliwa a hi kombiseni ku a fika a tsala ku okay guys what if u tlanga na masipala so loko video leyi hi endla hi tirhisa ti-screenshots because a deletele everything so a swi vhete swi ti komba ku ku na hint yo karhi swilo swi nga solviwini so ivi ya swi confirma Shama Combo vele already now yi delete xa delete man xi posta swilo like ina fan base screenshot mara a hi fika hi vona fika kombisa ku ivi masipala okay ya i fika vekela screenshot xo kombisa ku i ya 17 kwa vele a xi to ku veri ku holovini mara ivi sa invite wa 17 as you can see kwalani i ta va a ri kona hi ti 23 ta January tani as you can see kwala so on top a hi fika hi vona fika tsala ku ivi masipala a ku i nge lovi na hanya ku na 40% increase hese ntagada la leswi of course nga fika tsala swona a tsala ku loko no lova mi nga tsaka na very to be performed for the very first time a 17 lifestyle as you can see kwala so as you can see mhaka wa se yi solviwini ta ku update ka swo very ku update fika hi tlhe update swi swi helela mhaka yi solviwini i increase lo hi 40% so since era hola uma 5,000 almost 4.5 kwa hala depending on the time hi nga tirhisa 4,500 as an average so it means increase lwe 1,800 loko ri 40% lo yi ri ka 4.5 or increase around 2,000 it will depend ku ri i va kha nyiko yini so hi nga vula ku se ta hamba a kuma around 6,000 kwala range ya hi ngo ma 6.5 niche a hi vuleni as an average ya hi ngo kwala ka 6 to 7 hi langa ta kha kuma yona i Shama Combo mali ya le 6,000 something to 7,000 something ma vona mhaka leyiwa so ngo loko mhaka kahle loko va hi solvini na ku vele yina amount yi ta dependa vele ku vanhu va kha va ya 17 na swi ta dependa ka sweswi va nga tlhela va holova kambe hi leswi nga ta swi vula mina so ntirho ya yena of course ku fanele ku va humesiwa ti-hit of course na performance yi kota ku ya henhla loko ya henhla it means vanhu va ta kota ku va kha va ya ka swa yena and stuff like that swi increase na value so va fika va focus ku endla ti-hits and stuff like that na risimu ri humile of course lero a kha a promote mara loko no lova mi nga tsaka na ri kona on YouTube yeah you can search it and stream it very yeah you can judge for yourself for njhani and stuff like that yeah so as masathini ka loko a Shama Combo ku luna ti-event organizers if inga mali nga yi lavi loko a wu yi lavi yi ntsanana ivi nga yi as easy as that for Gagash tani leswi hi nga vona ka previous video i munhu wa mbilu ya kahle munhu wa ti-problem yeah so previous mhaka mi swona of course a yi suka kusuka mani la Mapele the boss a ka vuya threatena na Shama Combo and stuff like that so from there tlhela tsala another post laha hi nga fiki vona fika tsala ku yeah swa mikhata ku tsakisa vanhu hi vito ra mina I see hosi ya n'wina a yo ta everyday since yi rhungiwa nomo ya tsindzaka no Mapele
se swi rin'we nomu ya tsandzeka no mapele ku vula muthimbana mi nga ma hleketa hi yena of course lowu nomu wa wena mi nga swi vona ku a wu huma ice cream a swi tliya ku swi ndlise kwini ku na switori swimbirhi muthimbana ri yo ra hi wa nomu and then loko ni languta hi sayiti ra mapele the boss i yo wa muthimbana a ri ku tsutsumeni so switori swa ku hi swimbirhi a hi tiku xa ntiyiso ku nga ku ri xini ngopfu and stuff like that so then continue and road loko wo ya ka yona of course is referring to mthimbana loko wo ya ka yona ku huma pele u ta twa yi ku na beja loko yo mapele ni nga ku hakela mali van'wana va n'wina a mi fanekele mi dyondza ka yona ku vito ra xigevengankulu ra hloniphiwa okay yet mo enter ti-applications to nghena ka list as you can see that's what of course mapele the boss wrote kwalano so i kombisini of course ku mthimbana a fika server as a warning. I really in 7 launch. I was there to perform. I was having a gig today. So what happened to me, Iku Mapele and Cool B, they pulled up Bafika and then Ataka price tag, forcing him to apologize. We couldn't shoot a video. And Mapele came to me after Andra Anomo. I wasn't saying anything. And Lutama, unfortunately, Andra Anomo and Tretena, whatever, so it kicked me in the mouth. As you can see, I'm bleeding blood now. And I'm not performing loud. So this basically cover a warning in general. Of course, na shama combat had pigs and some mapele. So a warning in general from mapele. Ko shivon win shingafika show mela mtimba. So logo shivon win fuko hambanwa naye. That's what is basically trying to see mapele the boss. You and Makakon, of course, like Africa Kokwala. So go one very very hambana but hey. Swilavani va va careful ditlhe di vona swi tele ku di xigevengankulu ditlhe di kombisa di tshama di nghena litsi tele di yo nghena di huma so la ku lwa na munhu wo fana loyi a redzi swi la yi titshembeni hi leswo a redzi hi leswo loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe se na fuja msiku ni kombela u bopha leswi nga duma hi swona ni kombela u swi endla ni vitele ku boha ndhawu leyi la u boha la Lavo, nunca me hizo. Ay, me lengo pues. Así no. Papa! Ibitor Ramatimba, Reso Creste, Wanazareta, Java Edonai, Shikopokopo. Hello e Kasongo, hello Nkuku, hello e Mo. Elata Baba Visa. Papa e tele ku la ku ta boha vanhu lava timbilu papa vanhu lava vo kombela vanhu lava vo fika loko mixaka wa ku fana lowu lata so hamboha kwalaho mi nga kona va nyike xintirhwana vanhu lava va nenge xikwembu a va kumi nyana ntirho hambi va va nyika va va self drata va va nyika ntirho wo va tikisela miri loko va heta va badama hi se heta ku dya a va fiki hete ku dya va nga fiki ha ri ku dyeni wena wa timbilu wena wa nenge kwalaho u nga kona fire wena wa moya wa timbilu fire kuma ntirhonyana wo endla swivona kwala ka n'wena hi ze heta ku dya u nga se fika la u ta njhani hi ri ku dyeni pitseka patu i ta njhani hi ri ku dyeni pitseka tlala amen